i-audit lakhe ngithola so ukhulume izinto ezibhaya ngathi mina no mfethu yazini ngcono sizinikeze isikhathi ihlale nawe phansi sikuze ukuthi kahle kahle kuhambani ngithola bhala sofika bhala uzobona awuthi simuzi Yeah, sure mthiza utham. Sure. Yeah, sure. Njo sikupromisile ukuthi sizozwakala sohlala nawe phansi. La kusesifezile isithembiso sethu uthami. Ngingajabula mangasithathe usibeko na Abraham iqala nje ukuthi enhleki kuze kanjani ukuthi usuke ekhaya utholakala sosestradini yona. Yeah, kwenzakaleni bro. Sure mina awutham kushuthi manje umuntu ukuthi ngiyabhema yabo. Yeah. So lapha endlini kuke kwenzakala ukuthi abazali bake bashona yabo. Yeah. Umama akasekho ne time. So manje ngisele nomamncane la sibona khaba uMaulidi yabo. Okay. So ngengaqabana nomntwana wakhe first born yakhe ngithola. Ifirst born yakhe ingakanani? Umchithi nabo ma 20 something. Wena una how many? Ngina 38. Oh, okay. Ngithola. Yeah. So masicabana nalentwana all right. Umamncane amatshele lentwana ukuthi ungibophisa bathi mina ngibakhiphela isibhamu. Ngabakhomba ngesibhamu yabona. Alright kwaba abantu ukuthi bayaya lapha alright umamncane makafika lapha ubhalisa ama protection order ukuthi mina abantwana endlini bangisaba mangena ngiphethe isibhamu bavala iminyango yabo alright ngaboshwa ngayohlala eModapi last year January ngaphuma June alright mangibuya ngisakhona ukuyela endlini ngenxa yokuthini sekangifakele i-protection order uyabona ngiyakuthola manje ngumuntu okuthini alright lapha endlini mina ubhutambe kangibhayela umkhukhu wami ukuthi ngibe nehonji lami lapha emuva uyabona ngumuntu ongenayo alright ngisiphumele ekuseni ngiyele ngasephumlani mall ngozama emateksi kube mnandi ngibuye late so manje lo muntu since angikhipha vele same day ngithe mangibuya ejele vele ngaqala ukulala estradini ngoba manje bengakatholi indawo ukuthi ngingahlala ngaza somewhere vele kulama site wasephuma silwe ngitshela abafowethu inkinga yami abafowethu okay bangilalisa uyabona so manje ngaqala vele ukuthi amajita sometimes ngincenyiswa umfowethu ngiyachifta kumfowethu ngohlala nobani ba so manje ngihlalanga grand yabo ngajabula ukuthi nami ngincede abafowethu ngibele ejardini yabo. So manje mina into engimangazayo lapho wami njengoba bazokubophisela ukuthi ukhombe umuntu ngegaya wamkhomba ngamampela umuntu ngegaya no Brian ukushuthi labantu azange ngakhomba umuntu ngesibhamu yabo enye into ebayifakile lapha ngikhohle ukukhuluma yabo bathi mina bengitshontsha izinto zabo yabo usho ukuthi la ngilala khona eroomini kunento zokuthi umama kamama naye umama wakhe sister ashona bona shiya amanye amabhodo so manje family ngathi bebenza umsebenzi etsenelungu yabona thathela le board bawulisebenzisa elo muntu athi mina ngithathile ekabumngane amafika abatshela ukuthi thina sitshontsha iboard endlini manje mangizofind out ukuthi lo muntu uyile letsenelungu bekunomsebenzi athola le board uhluleka nakuza kimi ukuthi phela lento ngithole ukuthi itshontshiwe nakumakhelwane next door nabo sebathi mina ngibhuke enye ibheke yabo ngazi begcwele ibhanere and which is lento angiyazi uyabona and kunomnye umcashi naye angazi angisamboni lesikhathi ngibuye bekahlala lapha ejardini bathi uPeter uye-ke umamncane naye uPeter bathi mina ngithathe ama-ID kaPeter ngazi ama-ID i-ID yale out namakhadi so manje ngagcina ngizithola Abraham ngasangeni lapha endlini and manje lapha vele kabe umama wami yabona so nami ngisho ukuthi bafethu nganginceda ngizithole sengibuyele lapha endlini ngoba mina nginankinga nayo yabo ngifuna ukuzithola nje ngisendaweni right lento ukuthi ngizohlala nomngane shift kabumngane wazi ukuthi ekhaya yabona ikhona mhlawumbe into kwayimosha ukwayiphula ejardini maybe elidela ukuthi bazokuba bakwenzele i-citizen protection order noma ngikuzalela sethi bathi lo muntu uthi mina uphule umnyango wasekhishini ikhona evidence lo mnyango yazi iminyango le wakudala kona lo wezenke and ubukobekile vele uke washawa yenye uhulumani yami
ilisa umagogo lapha sakhula abantu yeah since wagobeka lo mnyango zambalo soma le phoyisa lithi kimi bathi wena uphula umnyango ngithi uphu umnyango ngoba mina ngiphulanga umnyango kwami yeah since that time vele umnyango namanje ngishiye ngiyazi umnyango no sure yabona the only thing ngomele senze ke masingayitshathi manje singamthuso somthwalo mamncane yeah singamthola yabona because naye mele ave sikhulumisaneni understand because obviously yabona ngifuna ukuba bias mhlawumbe sithenge i-site isitori somunye umuntu abona singakezwa both sides understand so unesikhathi kanani le strategy since ngibuya June until from July so from July ne yeah okay ithi sibone umamncane ke siza ukuthi uthini kwenzakalani ngisho lapha asithembe ukuthi izinto zizova grand ngajabula ngabona izinto zizova grand okay so uhlala nobani lapha unomhlala nomuntu wakhe already lapha endini shooting wasiyakhe yeah ihlala noCherwayo nabantwana abayi3 endlini endlini awubanike room ngaphandle khulumana nami le firstborn ngihlala kule room eliphambili elingaphandle yeah noCherwayo so ingozi kamamncane wakho inabantwana abayi3 yeah out yeah mji ihlala nabo endlini aw okay engathi ngabathola baphelele bonke uyathola wena nabo aba-understand ukuthi asilanga uzo-argue or uzokhumbuzana kakhulu ngepast understand abona into the only thing oyidingayo wena i-shelter ejardini for now yeah ngizokhala program wena noma ngiplomela ra ekarini yabo ngizosondela no yeah all out yeah ayisiye riding le ekuthathakizwa manje ku-riding uthiza wena abona lo pain leyo yokulala estradini wazi kahle ukuthi unekhaya and abazali bakho abasekho wena akekho umuntu ongakhalela kuye akekho umuntu ongakhona ukuthi ubhodle kuye izinto ezidlayo ngaphakathi wena but instead yabona uhlale ubhekane ne-rejection so asingasawaste isikhathi mina awuthi sicwale ngumamncane before sicwale itrathi simuze ukuthi kahle kahle khambani la emateksi uyasebenza untshontsha amateksi wabantu waletha la angitshela ukuthi ngithakathi ndini wabulala umama kumele lezo zinto uthiza ngingaliqolo la Sanibonani baba ninjani mama siyaphila siyaphila mama igama ngu-Innocent Masuku ne siphuma kushow igama layo ibuyele ekhaya yakumotsha lafu ne thini ishow yethu ibuyele ekhaya ya igama le show ayi mina ngingeni kulezo nto zokubuyela ekhaya baba ukho lapha engena khona ngizekile emoyeni wami ngithumashe ngifike ngalapho ekufanele ngife khona ngithuthulwe ngesibhamu umntwana akhiphela isibhamu kini ngisile kini baba lo mntwana uzongena la ngifile mangiphuma ngale gate ngibona leka lifu le yolala lapho umapitla umama malele khona lo mntwana uzongena la ekhaya ngisaphila nabo ubhuti bami ngibatshelile angifuni lutho angikhiphela isibhamu angibulala ngomkhuza ntshontshelwa abacashi ngizohlala kanjani umuntu otshontshelwa nabo makhelwane next door impilo yami imoshekile kulo mntwana anginaqolo lakhe futhi wenzeni no mama anginaqolo lalo mntwana futhi yakuzala mama yakhothi imtshela ukuthi la angangena ngaze ungena kanjani ngeredo ukuthi ngiyombophisa futhi ukuthi ungena kule charity la ugijima uthobophisa mina kini ukuthi ngiyophuma ema TV no akakubophisi mama yakuzala mama no anginaqolo lakhe no uhlala nobhuti wakhe omdala uhlala la kule room akangideleli ubhuti wakhe nobhuti wakhe usepitori akangideleli ngikhulume nabo ubhuti wakhe makayenza lonto umkhuze kangaka hlezi la athi yekela oyosilandela isibhamu namhlanje ungilethela abantu bama-TV ukuthi ngizophuma ema-TV anginalo icolo lakho umntana kasisi wami wena anginalo icolo lakho mama anginalo total mamele ma ngibona ukuthi umoya wami uyamosheka ngoba wena uzongidelela la eJactin benzile lusisi wami ngicela ukubuya ekhaya kokungabusisi isibhamu azi ukuthi umntana kasisi wami wokuqala wafa ngesibhamu la eJactin alethe isibhamu uyamkhuza ubhuti wakhe
Anginaqolo lalo mntwana. Ngoba ungahamba uye eAmerica okulanda fly machine. Ubatshela ukuthi ufuna ukubuya ekhaya. La kalifu la. Okay. Maphixa zanga ifelele. All right. Mama. Ngokuphathisa kokugcina. Ngoba ngizobuyela court ngibatshela ukuthi nomnyango wami akakawubhadali. Awujikele ngale mfana wami ubona umnyango wami. Umnyango khona okay. Awukapha ngensimbi. Anginalo ikolo la. Wona kodwa mama yazi yoba sesikanjje wena mama ne. Yebo sesilayo na mama ne. Ukuzwa iset lakho lesitory abantu because sina asithatha my side yabona. Okay mama. All right. Yeah. Angangena endlini. Ngaphandle ngaphandle. Ngangena endlini. Imele ngaphandle bro. Ngangena endlini. Imele ngaphandle. Ngizophinda ngine case number yakho la. Mama relax. Ngimwaza kodwa khona. Umnyama ngani baba? Lana bokukhulile ne. Ukhiya ne. La. Ya, ukhiya lo mnyama. Besiphuma ngapha masango. Wawukapha ngensimbi. Uyawubona amkhuza ubhuti wakhe omdala. Athi lento yenza thina la ngomthetho. Umamncane wethu ngomthetho ngaba sihlalela. Okay. Umama osincengayo osikhulisile. Okay, yeah. Ntshela bomakhelwane ngapha eNipsto labo babona abagcwelela. Abatshontshela. Ngale manje Nipsto atshontshe. Kunobhuti ohlala. Beke batshontshelani ma? Mawashini bakhala bathi zikhathula amateki. Bayakhala mama ngapha makangakutshela na istory sakhe. Ikwazo umntana wakhe ze identity. Baye mina ngizokonela umntana. Amabisayinele wona ayingakho. Amari happy kuza nabantu ngumtshela ngithi kusasa siyavuka siyengabasuthu. Ngifuna uyeke lento. Ngitshela ukuthi uloyo yimi. Ngithi ngikuloya ngumntana kaso umama unishiyene nangani. Alishiyana mama washona nasela nobani beningadli la endlini. Benidla. Ngizama ngingasebenzi ngithola amatoho ukhansela ngizamele kuthi nidle. Okay. Ubhuti wakhe ngathi ngoba uthi uthatha igaraji bekalala igaraji besibeka imoto egaraji. Alala lapho eceleni kwemoto. Ubhuti wakhe ngathi thenga umkhukhu ufake ngale emva kwamagulu ukuthi abe ne ushilo vele. Ya abe nendawo yakhe yokulala. Yabona nokuthi angeke ngilale naye la endlini. Thengishebo uyakhipha uyatshontsha uyothengisa. And besides that vele sekamdala vele futhi angahlala endlini yabona. 350 ngimlenzele mina nge-account yami. Ngithi athole 350 ukuthi athenge into zogeza okubhungunya ukuthi makaqala ukuthola mhlawumbe uthola bo 1000 something ngameka waphinda wathola ngithi asambe ekhipha ngathenge umbhede nyana omncane umbhede yabona alright yasamameli lo mntwana makaye kubo unobabakhe ngoba ashonile ikhala kubo livaliwe ubhuti wakhe makamthathe last sikhulume naye ezena le traffic lapha khona sathi 370 yakho mayilethe umphuzo okugcwalisela thatha ipassport ubuyele ekhaya nakababamba kunamuntu ekhaya ngayohlala nakubo futhi aye kubo ngizwile usisi wami ufe sekazwile ubhuti wami uthe makafika la ngoDecember makasiphumele ngendlu ngathi ngiqosha kanti next year ngizibangela inkinga zokuthi azongikhomba ngesibhamu ejana ngabe umntana obe wana ngincane case beyivula umntana ngoba vele bekafuna ukubulala umntana kakhulu nami umntana nami uthe magistrate makambuza ukuthi ulungisi ambuza ukuthi ulungisile umnyango kamagogo ngumagogo wathi ngamyeke 350 akixokela kimi ngabe bengumama osile ngabe bengikhipha ngithi ngiyothenga umnyango ngathi anginandaba ngizabona mhlazana ngithola umsebenzi ngifike umnyango ngamama angisakwazi ukukhiya ngapha fanele ngishute uphume ngale so wena ma sile nabantu abaningi la anginaqolo nefamily yami yonke iyazi ede yonke senelo ngabatshela ufazi kamalumama uyebeka ngamtshela iqiniso amthola lapha eUSAV ayenza le moto zakhe ambuza kuphi bapha bomamncane bakhona endlini akhuluma mama nomtshela ngathi mamlo yakatshela ukuthi ngumqoshile ngoba usikhiphela isibhamu ejakti wakhomba isibhamu esinjani mama isibhamu esinjani imnyama amela ngithi bekasibambe hostage nomntana ugogo khona umntana kagogo mphambili ngibona ugogo la ngaphandle umntana kalogogo Trace ulipo silele la edanroom sisaba nokuphuma sikume sisonto kumakaphuma ngesibhamu after that yokhomba umntana kaanti uNkosinathi athi bengithi ngiyobulala inja athi yiphile nje othi uyibulala athi zikhona lapha eJardini zithu uNkosinathi yangibuza ngithi uShujabo wakini namhlanje uzongilethela amakhamera ngoba ukuthi mangibona amakhamera ngizothi obuya mntana kasisi owakasisi wami umamakhe ngiza ngokugcina uzumamakhe uzama twins anina qodwa umuntu wakhe mangambona ubatshele kayingakwathi lekhaya leli
Mamncane ngabe bekuyindoda ahlala nomfazi ngaba sihlali. Abakhombisa. Bostata eqala ubhema intsangu amkhuza umfowabo. Thiza ubuke wabona bani kaLufa bhema intsangu. Thiza yekela le wathola umsebenzi asebenza right. Washaya strike emsebenzini. Watshela abantu ukuthi mashaya strike bamqosha. La imateksi uyasebenza utshontsha amateksi wabantu. Waletha la. Uyawatshontsha manje walahle tanami yagijima yakhanika umntanami ngibona imoto. Gijime bantu bamateksi basihlasela abanye basihlasele ngebhama abantu bamateksi bafuna imali zabo. Mina ngikhathelo la mfana. Angitshela ukuthi ngithakathi njini wabulala umama. Kumele lezo zinto. Uthiza ngingalicolo lakhe. Bangafanga mina kuzofa wena. Nabo bazonginceda thingene. Bangafanga mina kuzofa wena. Ngiyauphethe. Anginangi. Ngiyayibhema inyawo vele. Okay, I know mama, I know. Akuzwakele just befuna nje ukuzisetha kule story and sabonga ukuthi uswelcome sigene ekhaya. Sibonge kakhulu mama. Befuna nje ukuthola lokho nje mama. Uzokhuluma nobani? Hayi ngibakangela busy 10 people wani yamthatha. Manje ngiyafunga mntana kaSiswami. Umntana kaSiswami igazi lami. Nakungenela. Ngiyafunga. Wona nabo makhelwane wami. Mina nginankinga mama. Inkinga nginana abantu abathi manje ubalandeleni ngoba unayo inkinga ngoba na ulanda amakhamera ukuthi bazongikhipha eTV. Mina inkinga enginayo kuphela abantu abadala mina bengisifunela nje ukuthi kabo mama mangi kabo mama akho kusebutswana fuka system phela bona la kushaya sami isichathula noThabo manje umakho akashaya isichathula ushaya mina la kuya-ona amaphepha athi matsela nelufu akina thorelo ya hayi akina yona kodwa kishwe ngano ngwana awusokushila kasithunya amakhaya akina yona ke batla ba mpone TV hore akina yona o tsaba ba botsa le dithomi tsa hao tse se o emelang o ba botsa hore ke mo tliseditse di TV akina tshwanelo ya hayo o ska batla go kukwatele lwana ka leka re utlwana re bo makhelwane a ke batle nix musadi wa lo yemi ngwana diaparo tsa ngwana hae tse ntšha tsa mangwana majunia dikipa majunia dipanere tsa khehla di kae dipanere tsa khehla di kae tsa majunia di kae dipanere tsa ntatwa kama ya wena ka di ka wa ela majunia wamkhumba ngesibhamu yabona angifuni next angikhuluma manga baba bese ngeke simbophisa ubuya lapha emadaba wayesingamisa amadaba asithuke kuphela uhlala ngithuka umuntu ongithwalisile ngwana hayi ne utsamele kaofela ke na ra utlwana gore man ra ya police station atima case bontsho re ntso ba bolela ke ngwana ka ne ke bua pela lena ne ha bolelo re tsunya se ke se jwa so no bontsha le batho mo tleng tseno se ye mo bontsha ba se ke se ntshitseng mo wena ke se jwa tsamaya ke se jwa ngisunya amma ke mabitse mana za ka ma Franco mo kentse le tlapa nna ke ba boditse ikwa mo fate nna ke nna ke ngalo wena mangwane batho ba tlo nthusa nkiba ta sa ke tlelele ke bona ba tlampoela go go sa kono sa batlisiko abutwa ho ya butwa kana nkinga umuntu akhongitsheli ukuthi kenzani semkinga le nginayo noma ngivuka nebengizela ngizenzela into zami ngiyakungene mfana baba lekuthi ngitshontshile Grootman into ukuthi bangiplanta ngikhathula zakazima futhi yabona Grootman bangiplanta bathi utshontshe inini kuze ngikhona ukuthi ubona nina abantu bamateksi bebenza kayingaki la bebenza kayingaki atshontsile ezinye zabhadala la ngiyakungene la yazi I think the best thing yini ne ngiyayisa kokugcina ngiyakaza ngene la Kuthola social worker bazoreview le case le ndiba umthetho uzodecide nami ngaphezulu amandla ngoba sokhuluma kuzoshaya u8 lo mkhukhu uzokhapha kule tshati ngoba baba nomama laba siya ngomkhukhu uzokhapha amara ngithi wakhe mama uzokhapha wakhe ngithi
uzokuthatha mina ngizotshela umphoyisa ngifunda kule jali okumphama ngono vele sene office bro umthetho uyozodecide kungabaza asihloniphe mama yabona office 2 wasosele office ngizomthela ngopetrol athini mamelana ukhuluma bathi angeke usize ndapha mamela bheka asathe setla umuntu se-ofisini that's it Anginankinga kula vele bengifuna khona. Vele ngiyayibhema inyawo bafuna ukukhuluma mama. Mara kungithuka mina ngeke ngikuthuke mara bazongena. Ngizongena. Ja, Grootman, ik loop ons samen in Kieta, zo. Ik loop Grootman, ik loop ons sorba. Oh, chef. Ja, ik loop ons. Inshallah, Grootman. Ja, hoor. Nkukwa kakiyo. Bona bo yente, chef. Bo takide, ba kense dilo tsa bona, hoor. Chef, mo ne groba, hoor. 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 Ngiyokhatha. Umama la ushiye mna mkhukhu la. Ngizokunika umkhukhu wakhe yithi ufuna wona. Ngizokhatha. Mewa mo Grootman ushile groba la ka ja ka muntu. Mewa. Ne groba la ka. Ulala kuphilile. Ba nsa ba kenya Grootman ba kenya mtasho ba no ba khona thola tšhelete ya dijo ka ra ina ke nang keng alibona. Abuta ka nrekela mkhukhu. Ulala kuphi? Oya ka manga baba. Bebalala kulela kamera lapho umusho washonela khona uye kubhutwa wakhe manje safaka umcashi kuphi ngilala khona safaka umcashi kuphi afaka umntwana wakhe athathe ibhutwa wami misa ngalo ukuthi asuke umntwana ubhutwa wakhe uziyenzele yena umphonga abukhona hamba la ngiyakubuya ngizobuya sathi uthola ungekho akunankingi namhlanje ngizokhatha hayi moja la vizo ekwisela ya sizobona ukusala kabantu sizothengisa le ndumusi mina ngithembe moja lava nginakuyo la ngiyayithengisa mina ngifethe moja lava Phethu manje la sikhalela ekhaya. Sobuya. Ungayika baba khuntunga mina. Khabo mama ami la. Khabo mama khuntunga kusemathunensi mina ke. Sesere bohlala emthambeka thina sihlezi kahle la wabuya wasihlupha la. Unamanga. Bohlala emthambeka. Grootman, nadula le monna motho. Akitsiburi na ushifting kwa hlava konhlo. Wayibona. Nathi sihlala ka bomama ethu. Ya. Ngizobuya. Lana Grootman ngizobuya. La ngakuzungena. Mina ngithemba imoja la. Ya, ithemba. Moja. Wabona ngize nabo. Yiba abantu bazokhuluma nawe mina ngisakhulumi. Mina ngikhuluma. Khabo mama. Khabo mama. Akakuzungene mfana wami. Khabo baba banake. Umama kuphela uzobona. Mangafanga mina kuzofa wena. Nabo bazonginceda ukuthi ngene. Mangafanga mina kuzofa wena uyangithi. Nyawuphethe. Anginankingi. Ngiyayibhema inyawo. Yeah, ne. Mina, somehow, I go to such. You understand? I feel ngazathi umamncane unfair somehow. You understand? Or mhlambe sometimes uthathe ama decisions ngoba mhlambe akwatile. You understand? Mara asimnikeze nje umoya kancane mhlambe uzophola. You understand? Because right now asali umfethu wenzile ama mistakes yabo in the past. You understand? But for now ngiyacabanga ukuthi mhlambe umfethu mangafocus ukuthi asiclean yena asidini life yakhe ukuthi aye rehab. And into engichaza ukuthi uyayazi i-process, the whole process yokuya rehab and akekho umuntu umfostayo ufuna naye ukushintsha life yakhe for better. You understand? But other than that, sisingama judges thina asifuni ngena deep kuma issues ama families but ngizomthipha namfethu ukuthi at least makafika elizwaneni eclinic mayokhuluma ne social worker. You understand? Ayilungisa i-process yakhe yokubuyela rehab yabona ayitshele nangale case le bayi review so that uzokwazi ukuthi kube ne fair judgment. Sibonge. Good night.